uJesu, uyamthanda uJesu, angafuni nolahla wakufela na uJesu. Uyabona ukuqhulasekile nje isolo siqhulazile ingoba uJesu akekho empilweni yakho, uhambe bumnyameni. Uyakuzama zonke izinto ungalungela lutho ngoba uhambe bumnyameni, kodwa nangu uJesu ozothi basinikela kuye bese uhambe ekhanyeni. Uyajabula yini ngempilo ephilayo yasebumnyameni? Uzayisona uthi uzayisona ekhona uJesu ofela nawe efuna uhambe ekhanyeni. Ilanga lomphefumulo namhlanje uqhulasekile uthi namaphathi uyagula nesifo awulungele lutho ibona impilo lutho wasaba uJesu wayilanga lomphefumulo sisiphelpheni. Isaya 55:6 ifuneni uJehova esenakudala ngoba siyeza isikhathi nakakhona somfuna angabe semthola uJesu Jesu kulilanga shabisa kalana mnyame ekoni Jesu olilala namphefumulo yawena mhlanje Jesu ufuna na ukhonona uyazihambe mnyameni. Jangu Jesu uyathanda nawe nesisolo sishayo uJesu phela sokhonona namathasa kukhulazile uJesu phela sokhonona nesona sebufebe senzayo wandulana ukhona uJesu ozobayilana nomphefumulo wakho bese yakhulula lo Jesu akekho munye bantu pendukani wasani uJesu usafuna ukufaka ameni impilo yakho Samshumana no Jesu usabanga phendula sese kamela nkulunkulu phila igazi lakhe saphambaza wafela mina nawe ukuze sisinde singene ekhaya sibili noma emhlabeni uwahlala noJesu noma imali ngakanye nebhenki noma tuhamba ngemoto enkulu noma thiwa ulesisho enkulu noma unabhizinisi engakanani leyo isikike uphila phakathi atholakala kuJesu. Phendukani bantu nimfuna uJehova selakuthola owenze kubi asimpilo yakhe ngoba lo Jesu yakuthanda akafuna lahla ufuna usindisa. Phendukani kuJesu akufela uJesu lawe namhlanje uqhulazekile ngoba uhambe bomnyameni uyakhululeza emzimbeni wakho awusazi khona ubani phila ngomjovo phila ngamaphilisi uqhulasekile nangu uJesu lothando nangu uJesu ofuna bonke abantu omusinikela kuye uyakhulula sonke noJesu akafuni olahla akafuni olahla lempilo yathi ujabulisa ngayo emhlabeni ungahlangana noJesu one day sohamba nomhlaba namhlanje ungahlala ungamfuni uJesu namhlanje ungahlala uqonde abantwana kaNkulunkulu ngiyacela one day uzohamba kulomhlaba Jesus kana kwathuna awukuphenduka kodwa kunganene saphila emhlabeni. Hallelujah. Abantu abaphenduke Jesus babuya kuJesu uzobakhulula. Akekho omunye ngabakhulula abantu emhlabeni ekugcineni besono ngaphandle kaJesu. Hallelujah. Uyena phela oyindlela neqiniso
lokuphila. Akekho ebabethu usezulwini ngaphandle kwaJesu. Oza nanka amanzi okuphila atholakala kuJesu. Ozothi wangaphuza emva kana ungakusoma ungabe usasidla isono atholakala kuJesu lamanzi. Sithi uphuzayo sithi uphuzayo yena uphuzayo ophuza ilamanzi akasofome Jesu wafela wonke umuntu othi singaphuza ilamanzi bese yakhuluma noJesu akafuni ukulasela oza uJesu uyathanda noJesu mina usesenenhlanhla yokuphuza lamanzi phila ozothi ungaphuza ungabusoma naphakathi ekhaya abantu namhlanje bathulaza isono base bagule base bafe baphuphe ngoba bonyiwe bathi uJesu othi ungaphuza lamanzi njengesihlahla saseSamariya uyaphuza uJesu amanzi namadoda ayisithupha awathi wena owesihlanu nalosisa okuyindoda kolosiyone yakhe ngoba nosasa leSamariya layomile ehambisa amadoda abantu wafika uJesu wasomkhulula esimeni sobufebe ngoba wayomile emosha impilo yakhe emosha impilo zabantu ngobufebe ehambelana ngoba wayithilasekile yilelidimoni ebamba abantu abaningi nabantu abasha bakubhabhisa ubufebe bambefula amathaya belalwa emosha impilo zabo namhlanje sibasibona bangelutho nawu uJesu ongasikhula umuntu empilweni bofebe nathi asikhulule Jesu ukuze sisindise ayohlala ngathi amantombazane sami silala nawo kodwa Jesu asikhulula ngoba lempilo ephilayo uthi uyasijabulisa kanti uyasimosha namhlanje abantu abaningi banabufebe babiza amaphilisi banama-HIV kodwa ekhona uJesu okhulula nayo mafikela uJesu uzekhulula kulesi sono besiyakuphilisa ngoba uyafa insizwa zakho sebaniwe wasa kuJesu ozokuphilisa wasa uNkulunkulu ophilayo nomzimba ohambelana ngayo uyithetha kaNkulunkulu ozophuza amanzi okuphila khala nje Jesu uphuzise lamanzi khala nje Jesu uphuzise lamanzi uphuzise Jesu lamanzi Oza kuJesu ozani kuJesu Lentonga namhlanje unethubenise ngokwazana noJesu unethubenise nabasinikana kuJesu abesekhulu kuJesu emadleni esono la uJesu owasela wonke umuntu elithi iBhayibheli mfuleni uJehova esenakuthola lempilo ayiphilayo ngamfuni uNkulunkulu siyeza isikhathi lapho somfuna khona
engasatholakali. Kodwa namhlanje nako Jesu uyakuthanda nawe. Uzombalekela kuzobona uNkulunkulu. Uhambe nje udla izono. Ukhohlwe umdali wakho. Lonkulunkulu uyahlulelana. Ikhona ijudgment yaNkulunkulu ezayo. Abantu babalekela uJesu ozobakhulula emandleni esono. Iziphotheli muntu mlemleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Inkosi uJesu negazi lakhe. Jesus. Sebahlangana noJesu. Baphilayo. Angabuya noJesu. Uzoba nje ibandla lakhe. We're ready for the coming of the Lord Jesus. Phenduka namhlanje. Ake usise uphile emhlabeni uza isono uthi wena uyajabulisa kanti uhlile impilo la. Jesus. Uyabuya noJesu. Uzonathi impilo yakho nawe. Mayakulala uJesu namhlanje akuthathe. Usongena nekhaya umuntu. Jesu uyabuya. Jesu. Jesus uyabuya. Jesu uyabuya. Jesu. Jesu uyabuya. Seli zoka ilete na. Jesu uyabuya. Hallelujah. Kazuza isimpilo yakho. Ilungile ngiphambi kwakhe na. Ngoba noJesu ngabona namhlanje. Ayilandi impilo yakho. Wabona thubeni. Manje emhlabeni ungaphendukanga. Kana wethuna akukuphenduka. Noma uthembele noma thembeke semhlabeni ekhona mama siyela uJesu kana wethuna akukuphenduka. Jesus. Uyabuya noJesu. Phendukani baba. Into zasemhlabeni asizingalitho. Esa kuJesu. Ngoba impilo yomhlaba sewahlangana yini noJesu. Ukukhuluma umuntu ekhuluma ubhubha umuntu angabe salahla. Esa kuJesu onamandla okuyelisa isono. Akekho umuntu emhlabeni ongayisebenzisa isono. Ngoba nokhulaselile ubusebe bashaka amadoda ayishanu bashaka abantu belana bamvula amathanga bedashinzi empilini oyithempeli empilo ombulalo isono wasa kuJesu akekho ongakhulula esebenzisebe esikhulisa abantu ebhubisa abantu ezizobabulala uJesu naye uJesu. Ngoba namhlanje izinto sesebe sibaba ushingane ngane abantu abadala sibabambile nesisono kodwa khona uJesu isono andina yeshatayo kana uNkulunkulu isono naliphendukela kuJesu esekhulula kunomoya ohambulana ngoba abantu abathula nesimo senzayo kuba besebenza sekomnandi ukusizana kuthula senza lomhlaba ithi iBhayibheli lokho umuntu akutshalayo usasa uzovuna namhlanje abanye impilo abayisayiphambili ngenxa yobusebe baney'ngane eziningi abasasi bazophila kanjani bazibona bengelutho sesibonile bengelutho emhlabeni ngicela ukutshela weza kuJesu. Amen. Uyakuthanda akasikwe naso kodwa ufuna nawe uphendule uwazane negama lakhe ngoba ukufanele nawe uJesu wanele siphambanele. Namhlanje abantu abasha bamekhono ngayini emgwaqeni bafaka amabhuluka baveza imizimba yabo bafaka iy'qephe baphometha imizimba yabo nekahlala umfana engakusheli engayigqoka khona iphometha ubufebe isono leso noma usisho umzimba wakho oyithempeli laNkulunkulu zokulandela vele iy'mpukane zabafana bezokushela phambi kwaNkulunkulu uthulane nabo waza kuJesu ozokusindisa ngoba nomzimba ohamba ukhalisa ngawo emgwaqeni one day uzohamba kulo mhlaba kana kwethuna
kutuna kwaba ngasekuphenduka wasabe uJesu uyakuthanda akafuni ulahla wabuhamba uveza amathanga uvula imizimba yakho ufaka amathatha ufaka amabhulu umuntu wesifazane isono leso isono wabuveza umzimba wakho ufisela abantwana abafana inkaluko uthi uJesu ozongena empilweni yakho abafana abahlali intombazana ababuveza umzimba wakho nje bazokushela balale nawe base beqedile bakuyaxase babize ngolonjinto isenkombhaqo baseqedile abafana wasabe uJesu ozokuyamulela wabonawo amandla oqala leso sono. Hallelujah. Nami umfana edlela amantombazana Glory to God. sasingibani isimo sokufela kodwa Hallelujah. wafika uJesu empilweni yami wasekhulula impilo yami wasengisiza noJesu wasengiphilisa noJesu nawe uJesu uyakuthanda engafuni olahla ngoba lempilo yokuhle isono uphila nemhlaba kanye kwethuna ngeke kusabe mnandi ukufihla isono ngoba ukufihla isono noJesu noma ungena isonto ungena uJesu uzoqhubeka ufaka amabhuku enkonzweni ufaka iqembu veza amanhliziyo phakathi enkonzweni ngoba ungenanga uJesu ungena isonto uJesu mayingena empilweni yakho uyafundisa uthi lo mzimba uyithembele kaNkulunkulu asona umzimba ufebe wasabe uJesu ngoba ledelifa uhlele efebeni kanye kwethuna awukuphenduka isho lesefebe siyabulala siyaphuphusa uJesu kuphela somsiza akekho umuntu ozomsiza ngaphandle kaJesu. Nami uJesu wangikhulula etshwaneni wangikhulula emadasini noJesu angizalanga ngisindisiwe ngishumela ivangeli kodwa kafika uJesu empilweni yami wasenginikisa isono mina ngokwami bengenawo amandla okusono nawe namhlanje lesi simo siqhila sibe ngasazi uJesu kuphela ozokusiza ukuyisa leso sono nawe uJesu namhlanje akafuni walahla kodwa ufuna uphenduke mhlawumbe bakutshela kimi uthi lempilo kuphuza utshwala isono lempilo ephuma amahabhu isono lempilo hamba ulalwa uhamba namantombazane emfana ungawashadanga isono uhlala ngey'ngane zabantu uyashela uhlala ngey'ngane zabantu waza kuJesu uyakuthanda ngoba lamantombazane umfana molala nawo uyasitisha ngamasokisi abafazi babantu nanti iqalekiso ngathi impilo ingayisanda phambili ngoba uthatha zonke iziqalekiso kunamantombazane waza kuJesu ozokhulula nawe ntombazane uyabulala abafana umekela impilo kwabafana uthi hayi impilo sengiyagula ngine-HIV manje ufuna uhambe kulala mayithela nabantu abafana ngibathela ngama-HIV ngicela ukutshela isono leso waza kuJesu waza kuJesu uyakuthanda akafuni olahla lempilo namhlanje oyiphilayo uthi uyajabulisa uyahamba uhamba amahlaphu uhamba amathaveni uhamba amabrayi niyaphuza niyajabula nidla isono one day uzoshiya nomhlaba ngale kwethuna umile uJesu elayedwa uJesu elayedwa usho abantu abeze kuyo bakhethe nabasindwayo uzobe ebaphumuza noJesu yazi uyangithanda uJesu nami ufuna nani ngiphenduke uyangithanda noJesu samtshela ibizo ngoba linjalo uthi bantwana bami abazali benu banibhekise esihogweni ngempela banifaka amathathu banifaka amabhulu banifaka iqede banifaka iy'nwele amakhanda zokufakela isono leso uNkulunkulu ufuna nje imejule wayidala ngakhona nempilo nambe niphile namhlabeni nambe gqoka ikete ey'ncane nifaka amathathu emgwaqeni niveza imizimba yenu leyo iphuma ethi ubufebe abafana balala ngawo ngamehlo abo ntombazane phenduka waza kumlamleli onguJesu owafela nawe wabufaka ibhuku umuntu wesifazane isono ibhuku labafana. Amen. Asilone abantu besifazane. Hallelujah. Ukufaka isono.
ingakho sebegijima abantu besifazane emgwaqeni ubusithi usathane batshotshile bothi bangafuna babahle bafaka amabhuku aveza izinqa zabo zibe ngaphandle veza neenkomo zabo zibonakale ngaphandle vuka inkani kubafana ifana amanyala Jesus. usathi uJesu sonamlela Hallelujah. akakho umuntu azonifisa uJesu Jesus. ngoba labafana bakubuka beshana amakhwele balale nawe spiritually yes kahle lempilo amantombazana afaka ingubo endome ezikanjani ayithi intombazana mayiqhamuka lapha soyibuka kanje ngamehlo kumfana nami ongazange noJesu sibuye sishayela amakhwele sibuye sijana imekhanda kanje izosithela sesidlale nayo sayihalela kodwa afika uJesu wasengikhulula na uJesu uyakuthanda uzokusiza ukukhulula ngoba leyo mpilo isondo phambi kaNkulunkulu le mpilo loyiphilayo uyazi nawe awunakuthula nokuphila abafana sebakushela bethembisa umshado kodwa abawutholi umshado balala nawe base beqedulala nawe bakuyaxaza bakushiya kanjani. Glory to the living God. Bathatha umntombi bakho base bafuna abangcono umfana lo naJesu intombazane embalekele ngoba uzoqedha ukubhubhisa uzoqedha ukubhubhisa kodwa mawuza kuJesu uvulile izandla zakhe kwamkela engafuni yolahlwa efuna nawe usindise Jesus. iqiniso ulahla ngoba uthi uJesu ufuna bonke abantu bafile kulazi iqiniso akafuna ukuthi umuntu abhubhe nangu uJesu azokusindisa nawe ngelinye ilanga uthi nami uJesu wangikhulula usufakaza njengathi ethi uJesu wasikhulula esifebeni namantombazane singashadanga siwashela sithi siyawathanda kanti ufuna umzimba wabo masithandana nasanaxazi nayazi leyo mpilo kodwa angisiza uJesu nami uJesu wangikhulula etshwaleni obungikhilazile utshwala sabe ngibothoza kwafika uJesu namadrasi engikhilazile uJesu wangisiza akekho omunye nami ngithi ngihibisha bami kanti ngiyazibulala wafika uJesu uJesu ekhuluma empilweni nawe namhlanje uJesu wakuthanda engafuni yolahlwa efuna nawe usindiswe ufuna kulazile iqiniso phenduka namhlanje ufuna uJesu sinokuthola ngoba one day uzohamba nomhlaba kangihlale egama laJesu noma ungajabula emhlabeni uthule waziwe bakuza ngamagama babusho njengokuza yabini ujabule nawe uhambe phamba one day uyofuthi lobufa kodwa waza uJesu ongumnameli phakathi komuntu noNkulunkulu elakhi igazi owasemhlabeni yasala okomhlaba uzophela phendulani bantu wasani uJesu wabusukule kufa uyeza elabafika bonke abantu emhlabeni uyathanda uJesu akafika yolahlwa phenduka namhlanje phenduka namhlanje waza uJesu ongumnameli phakathi komuntu noNkulunkulu wantandlela sikhona isoko lanyabathula ababonke abantu abahamba emhlabeni bengaphendukanga bengazinikanyanga uJesu yonke impilo yomhlaba izosala yonke injabulo yomhlaba izophela namhlanje uyazilungisa usenza kuhle konke kuzophela eza uJesu kuthanda akafuni yolahlwa nansi imvuselelo kubo bonke abantu uyamthemba uJesu ngoba uzokuthi wasiyeza siphelele isikhathi uJesu yabuya phendukani bafethu phendukani bosisi nangu uJesu ngoba nazi isikhathi senkulunkulu futhi khona abantu abazohamba mhlawumbe namhlanje ufuna kulokudaba lokugcina mhlawumbe lokufisa uzokuqala nje ufikela kona mokugcina kodwa nawe uJesu namhlanje kanjani ngasemhlabeni uyaphela khona ayisiza nawe uyalimazana uyayazi kanjani namhlanje izophela phendukani uyanuJesu uyanuNkulunkulu ophilayo ngoba wangitheshi izohlala impilo yami nomhlaba uzobhubha uzoyileza uNkulunkulu umphefumulo wakhe uzosekuthini phambi kaNkulunkulu
Ithiphalpeni uzokhiphala umuntu unehlelo sokuphila kwakhe ubalunga nomhlaba. UJesu oyindlela yokuqinisa yokuphila. Akekho ozabe esevukile ngaphandle kwakhe. Kumbulakhe uzama ukuJesu okumhlabazisana okumhlabazisana kaze kulo msebenzi ngoJesu ukuphila nje kumnandi. Uyazi nawe bangakanani abantu abangangawe ekade bephila kodwa sebambile emhlabeni. Bangakanani abantu abancane kungawe akade bephila kodwa sebehambile emhlabeni. Namhlanje lamthumanise lokuthi nawe uphendule uyafana noJesu ngoba wayethe uzohamba nomhlaba uzokhiphani uzohlelo sokuphila kwakho kanye kwathulana nami uJesu namhlanje samshumela ufuna impilo yakho nawe uyakuthanda noJesu Nkosi yami Jesu Langa waza kuJesu ngoba lendlela ohamba ngayo iyabheka emnyameni ibulala impilo yakho nawuyazazi ikhulumi nawe wawunenjena namhlanje uphelile umothekile unami unehuzile usuphelile usono sikristoyini abazali ekhaya bakhuza baze badela ngomhamba emnyameni. Hallelujah. Utshontshile usathane waza kuJesu okuthandayo angafumangayo namhlanje simane uJesu siyabavuselela abantu phendukani kuJesu. Nawe uyayazi ngempilo awazange uNkulunkulu uthisa abantu emhlabeni abangadalanga izimo emhlaba abangasezanga isihogo bayadukisa bafuna impilo yotshwala bafuna impilo yamadrasi bafuna impilo yobuhlebe emhlabeni kodwa ngicela ukushela ngale kwaphula uNkulunkulu bonke abangalungile njengoba balihle isalombusa Nkulunkulu uJesu kuphela olungisa abantu nawe uyayazi ngempilo ephilayo isimoshile ifana into esihle ayikube nalutho ngoba isona ufuna kumnandi kusihle kodwa ngekhoyazi ukufa simnandi simusihle phela kodwa kuphela inkokhelo yesono ukufa inkokhelo yesono ukufa namhlanje abamnandi iphusene nabangani ubani uhlahle umnala abazali bakho ubahlukumeza abazali bakhaya ngeke uzibone lutho ubunzima lakhe ekhala ubunyazisa uyihle nonyoko izinto zokuzazi emhlabeni umzali wakho usehambe emhlabeni uthi uzomhlabela iy'mbuzi
yembuzi, yenkomo, yefuna inhlanhla, yekuzidole zambile. Wambe khala umzali wakho esebenzela inyembezi ngenxa yakho, woza kuJehova zosiza. Akekho omunye okunamabhadi nje abazali bakho bekhala ngenxa yakho baze bafa ngenxa yakho. Woza kuJesu ozokuphethelela leso sono abesekhulula lempilo emphilayo isisiqalekisi. Nakuza kuJesu uyathanda abesezokuamukela akuphathe uJesu abesekhulula namanyana uyangabalela abazali iphila nabangani bangifisa impilo eshaka bangifisa amadrasi bangifisa namantombazane lenkosi amacilazela kodwa bafuna uJesu yasekhulula yakhulula awubesekelele ngefundi iBhayibheli kafushane ngefundi iBhayibheli kafushane ithini iBhayibheli sakhula saba ngendaba sivuselela abantu vuselela abantu ngoJehova asathanda uJehova awukhosi namhlanje phela amaphilisi iyeshaya igilazini woza kuJesu sasihlala nawo nathi amantombazane ayinama-HIV konje sesiphilisa salathi isono unoshukela namhlanje alungela lutho nangu uJesu ozokuphilisa mahhala uthi bonke abantu abakhathele basinda abeze kuye yena uzobaphumuza ubani uzokuphumuza na umuneze kuJesu phendula namhlanje woza kuJesu uyakuthanda akafuni olahle woza kuJesu akafuni ngobe Amos chapter 5 verse 14 lithi iBhayibheli funado uthi lithi iBhayibheli funado kuhle haleluya ukuze niphile abe nami Jehova uNkulunkulu sebawothi kanjalo njengalokhu nishiwo lithi iBhayibheli funado kuhle haleluya kulesi sikhathi khona abantu abafuna kubi bafuna la verse 4 uthi iBhayibheli Amos 5 verse 4 ngokuba usho kanje uJehova kuyenza ukuthi lifunele liphile lithi izilana uthi uNkulunkulu lifunele liphile uthi uJehova benayo ningafuni kubi Yosaba abantu abaphenduka bazofuna okuhle hayi okubi kulesi sikhathi kuthola abantu emhlabeni abakhohlwa uNkulunkulu wabo bafuna komhlaba okubi okubulalayo wezani ufuna uNkulunkulu niphile woza kuJesu khona uzofuna uphile azohambisa endleleni ephilayo akukhiphe nendlela ehamba kumnyameni ukuze uziphuphe ngoba sikhona isoko sofaka bonke abantu emhlabeni abahamba emhlabeni bashaya noJesu behambe kumnyameni bengaphendukanga ngale wethina sikhona isoko ngale wethina indlela zimbili ukhethela yakho saphila emhlabeni enye kuphile uJesu enye kufeni usana namhlanje iBhayibheli ifunela uJehova ukuze niphile ningafika kubi ukuze uNkulunkulu abe nani namhlanje uthola abantu emhlabeni abangenaNkulunkulu abafuna itembu balala bavuka bacabanga isono abacabangi ukufuna umuntu babhizi into zomhlaba ezingasizayo namhlanje uthi uNkulunkulu ufunela uzamphila kazi yaphila yini namhlanje uthola abantu abafuna phela ukuba bayodinga kuphela bona abashisono noma ushisono usukufika phambi kaNkulunkulu kodwa maphuma uJesu uzakwenza bemuhle ahlanze ahlambe yaphilisa akhule amandla kaSathane namhlanje aphenduka weza kuJesu ekuthandeni ungafuni olahle ufuna nakuhle abanye namhlanje baqala ufuna ezimbi abafuna okuhle
abamfuna uNkulunkulu one day bazofa bayoma phambi kaNkulunkulu. Namhlanje abantu laba bavuka bacabanga nokwenza ubufebe, ukwenza isesi, athi marriage, ukulala bengashadanga, isono phambi kaNkulunkulu. Olokhu iBhayibheli ngoba sikhona eqala chapter 6:9 bonke abantu abangamini abanakulisha ifa lombuso kaNkulunkulu. Futhi iBhayibheli lapho singaduze nasifebe nasithuni abantu ababeshadile bengabakhokheli. Ithi iBhayibheli nabesilisa abalalanayo iy'taba nama-lesbians isono phambi kaNkulunkulu abafuni. Ithi iBhayibheli yesidakwa nabo bonke abathuka inhlamba nabangaleli abazali isono. One day abantu bahamba emhlabeni uJesu engabakhululanga kulezo sono ngale kwethina bazofuna ukuyiyeka singayasayeleni sebekhala esobhweni. Namhlanje uJesu uyayifuna impilo yakho ngoba kumhlaba kuzosala siyahamba nomhlabeni asakhile. Jesus uthi siyakhanda awukosi Jesu ayafunela khona usahamba nomhlaba impalamo emhlabeni izosala kodwa nawe nje uzokhulula akekho omunye uJesu. Ethi iBhayibheli uJohn 3:16 uNkulunkulu wathanda uzwangalo wase yanika ngentolekezelo lotho khona sinabona bazokhona yini angabe support kodwa benophila phakathi lesisikhathi lapho phakathi umuntu ngalo kwanikela ngentolekezelo lotho ngoba sibona mina nawe sinamandla onqobiselo. Usina sivela uJesu ezosinika amandla onqobiselo. Nawe namhlanje selahamba ngawe ukhohlisa isono iyaphupha. Jesus kodwa manje uJesu uzokhulula akekho omunye uyena kuphela uJesu. Nawe uJesu uthibane nguwe uyakusheka lama uzibona kumfana nephesi kodwa uzozama izintombazane sakwesikhinjini wasa kuJesu uzokhipha leyo mpande yokuzenza intombazane umfana. Wasa kuJesu intombazane uzokhipha leyo mpande yokuzenza umfana intombazane. Jesus usana bhulu uhambe phambi emgwaqeni ushaye igqutshela uthi uhambe phambi uzozumfana isono lephezulufa uzolahla. Nawe uthi uzokhulula futhi alapho umthesela lethu itabani impela sasiyayithi sakhulula noma ipresident yalegula uthi mshade ungabesilisa yeyichilo phambi kaNkulunkulu intshebe yeyizilala nentshebe. Jesus ukanjani intshebe uzocabula kanjani intshebe isono phambi kaNkulunkulu mele uphenduke uze kuJesu ozokhulula akekho omunye uJesu. Jesus khona singisola abantu abasenzayo esingisola abasenzayo abantu sokutabana bahlala abanye bayitabana kanye abayitabana sasingibambile namoto nawakhona uJesu wasengikhulula uJesu. Isono sabathi masturbation ukuzala ngezandla isono usitabane phambi kaNkulunkulu uthi uJesu ozobonisa utabane bakuwala wena ngesandla. Jesus kuphela akekho omunye usiza only Jesus. Uyena kuphela akekho ngoba latayufa yengane obulala umfana ninja sakho zilapha emkhathini zilindile yakuzunikele yitho yangene ekhaya zinombulela iy'ngane zaNkulunkulu ngesandla sakho iyala. Come to Jesus. Uyathanda bazafela la nabo ngiyakisa nangilama sasingiqinisa asabandula abaningi kodwa maza kuthi siyakhulula nami ngiphathele msindo wasithi sengidiniwe ayizelanga wami amandla kodwa ngangena amandla kaJesu Kristu wasengiphilisa nami wasengikhulula ukuze ngingazane negama lakhe wabe ngabe ndlela ebhekele kulahlweni sesiyakhuleka sina uJesu ngokwenza impilo
nizophileza lafu walifela nalo Jesu. Ngaze ukuthi Jesu uyathanda, sesikhuleka unkulunkulu sayisonga amandla ngokubenza noJesu. Lezi ngane khona umntwana ethi inhlamvu zibala abazali abazanje sebeze bayagula banaphuna amaphuphi bavuka sike ngenxa yengane ezingaza ethatha umgaqo kuye emakhaya athi siyaphi kanti sibanje umoya uyadela bana maze uJesu uzokhuluma sesiyakhuluma namhlanje ukukhuleka nawe Jesu uzakugqobela isono angiyakhuluma oh Jesus. Oh, Nkosi Jesu. Uyazi noJesu mina ngamamukela ngidakiwe. Ngangiphethe ibhabhalazi. Ngithe ngamukela uJesu. Kanti nawo amandla okuyeka. Ngangiqalekile ufuna ubhema insango. Ngangabhemisa abafana namantombazane ngabhemisa insango. Kodwa wafika uJesu sengikhononi. Ngangifasa igosha impela. Ngifaka ngesisuthi. Kodwa wafika uJesu. Awafika umlamleli phakathi komuntu nomkhulu belakhe igazi wasekhulula impilo yami ngoba uJesu philisa ngoba uJesu amphilisa ngoba uJesu amphilisa uyangiphilisa nasesifeni amantombazane ayenetha kimi ngoba ngithi jengela naye enama-HIV uyangiphilisa uJesu ethi uJesu ophilayo uJesu wafuna ayengena esikole esontweni uyishishile esontweni yini niyikhwaya kanti ngiqomene ngedwa la esibethe uJesu ophilayo okhululayo kuphela ukhathalela sinye sangimakaza sisakhuleka osami Jesu uyakuthanda sisakhuleka ngomngane uJesu namhlanje nawe Jesu basiyani ukhathele yasinda usizibonile lutho noma sebeqedile abafana noma seqedile amantombazane emfana noma sesequlele ushaya unyama emnyama usukusaba imnyama wena uyifike lobho kodwa namhlanje uphelile usunophila ukuboza kuJesu uyathanda nomshana uza face uzokubuyisa uJesu kumusha wakho uze njengokhozi ujeni ubuyisa umusha bomuntu uze njengokhozi ngicela sikhuleke mina la ngamukela uJesu lapho khona la uthulelise ngamukela uJesu ngamkhuleke nawe usho noma ukuphi ngicela ukhuleke nomkhuleke emva kwami uJesu ngisekusisa uyena namandla khona umuntu esona nawo amandla mina uyena uJesu bona inhliziyo ukuthi yaphinduka abe sekhulula vele iminyaka evulekile udinwe nawe sakuphilisa kukho zahambe zonke izinto ukhathele yasinda uJesu uyakuthanda God bless you God bless you my brother bangabantu abaningi ngomngane uJesu haleluya sisaba sesikhuleka noma thubeni phansi thongeni zethu cela usho nomkhulu athi Nkosi uJesu namhlanje ngiyavuma umlomo wami ukuthi inkosi ngiyakhona enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wavusa Nkosi uJesu wabafileyo ngizinikela kuwe Jesu phatha impilo yami ungikhulule emandleni
kaSathane ngena enhlizweni yami Jesu uba uNkulunkulu wami ngibe ngumntwana wakho ngiyacela Nkosi Jesu nqamula zonke izivumelwano nama-covenant engene kuwo noSathane namadimoni ngiyacela Nkosi Jesu ungithule wonke umthwalo ongithwele ngiyacela Nkosi ungenze libe libumba esandleni sakho kube lokho kuyimpando yakho ngiyakusela isibonelo. Sasiyaqhubeka sanokuqinisa phela phansi izandla uNkulunkulu nabo bonke abakhulekile nomkhulazo khulekile uJesu uzokusebenza umusa noma uyakhula uzokuphilisa noJesu uyaphilisana mahala akho ishisele asibona abafika ngeshilo imali zabantu mahala noJesu sasiyaqhubeka phezulu uNkulunkulu babekamela Jesu abantwana bakubanikela kule manje baphilise Nkosi mkhalisa umoya amadimoni ngegama laJesu yohlakaza Nkosi ubakhulule emandleni kaSathane uthe Nkosi wathumela izwi lakho waba 107:20 uthumela izwi lakho wabaphilisa wabakhulula emathuneni bakhulule Jesu abantwana bakho ubulele imindeni yabo ubulele ovuthayo abathakathi bengangathoni bafise Nkosi ubavulela iminyango yonke evela kuSathane bamsithola namhlanje ubakhulule Jesu ngegama lamandla igama laJesu Kristu Inkosi yethu ephilayo baphilise Nkosi abantwana bakho abaphile baqaqeke bonke amaketane zinahambe yonke indawo evanayo Sathane uvuleke baphathe besakhe isandla babulele Jesu ungavuli impilo zabo usebabulele fena uSathane baristore yonke into uSathane ubuyise Nkosi empilweni zabo yaqalisa uba amadimoni ayinaseke empilweni zabo ngibanikela kuwe Jesu namhlanje ngiyabaqoba ngabafutha amoya ngene in Jesus name we pray amen. Jesus. Namhlanje nje ngizokhulekela ngabo Jesu ngesikhathi babekamela Jesu khona Nkosi amandla Nkosi inhliziyo kuyalanda namhlanje imoya bomnyama neqhalisa nomzimba yasabona egama laJesu yashisa amadimoni bomnyama ngikhuluma kufanele ezikhoneni Nkosi umhlaselo lephila kayifuthi ngicela Nkosi umkhulu umlande egameni likaJesu egameni lakhe faka amandla akho esabuleni yakhe in the mighty name of Jesus Christ bakhulule Jesu baphilise Nkosi badinga amandla kaSathane manikela kuwe Nkosi kule empilweni yakho Nkosi baba besamkhulu Nkosi amandla akho bomnyama egameni lasegazini likaJesu Kristu ngimnikela kuwe mbambe Nkosi umfana asezulu amandla akho azosebenza empilweni yakhe bese zokusebenza nawe Jesu engabe sisebenza nombuso bomnyama kodwa asebenza nawe uNkulunkulu umlandi ngeke yakho Nkosi umele ukusebenzela egameni lasegazini likaJesu Kristu Jesu Kristu Nkosi amen. Uyathanda uJesu engathi siyakuthanda igama laJesu ngokufuna ngoJesu engafuni wona hlobo uJesu ufuna bonke abantu abayizini noma ulapho uJesu uqhilazekile nawe uJesu ukulandela wena uzophatha impilo yakho uphathe umzimba wakho ukhululeke uzobona adona esikhululekile amen. Asijesu Moses ngakho ngakho sisibabonela ngokumbusisa ngosisi awusho sisandisiza nawe ngosisi aliphelele bonus yathanda Jesu haleluya yathanda Jesu nabantu yathanda Jesu sabo Jesus name is afuna Jesu kuna mama uzaphatha impilo kaphatha impilo ukosibonile lokho kubele Jesu kumeza haleluya